Namaskar las no tumong dubom Genu Vlogs Mukrang BKE tang ho kaprek tumong YouTuber sa tum karbiang long do peglo ka dukit tum sa pram sa cepat du olang tum silver play butom sa long just long bos me tum dak pini chana me prek check dola sa song bos me tum cheng du jon sa lang thona pe tum chinyam pam minang tu ku pip sia reality mane mane experience pa sa me just sa me pini sa me share labi lage go pilo plote is important na hu chuban tum sa me ala tum kwan sa ka income ma jat ma sa me minalo sa me tum proof mail pe ni tum long research kuri mail pe na tum income kwan sa generate long ma lahan sa me tum lang me la si lahai an sop sa me tum pini sa me ni na pa than dak product sa me ni sa me research kuri pa me approve na ta an sa me na klang pol pen ke la tum kwan sa income ma la pe ni na ko sa experience ke long ma YouTube pen tum reng unmon e mai tum karbiang long tum pen ko hipot ma jat ma sa tum dak chin lap na la situm nak fast chinyam dia prang sa tum long dak gelang nam ne man kelalo itum karbiang long along pesame itum dak itum Assam dak itum North East India long sedom di las North East India long pen itum dak karbi tum ko along population do ke las itum dak first itum population celangam sna 5,20,503 an itu population dak karbi yang long 2011 census itum hosut census kori bang itum long anse puri bosame itum long non ong bosame non example kani percent 1-2% itum long bat bosame non son itum long 6 lakh ma 7 lakh pas itum long puri phadi non son itum dak karbi yang long even though itum long 6 lakh to 5 lakh lo de lan a population non situm hisab dam 18 pusta me la songbol ben itum ko ano long poke karbi itum ke la pena population kon ma example itum long average estimate ke itum long 4 lakh som se puri blo de maximum 4 lakh som se puri lo non om se itum long 5 lakh pa puri po itum karbi population pa 5 lakh to 5 lakh dhuri mang itum karbi long 5 lakh population do policy so 5 lakh population long pen ke anu tilong mane ke itum long ke phone do lawi betali ya nutin long mat ke itum long internet access milai betali aja ka tok dim long ke dam lo bolte tak internet ta ve funching kian na jenten ne bor i lason tak situm karbiang long do pilang son area tum long internet ke long kisung las la haitum ko solo tum video na la an po tum jons karbi pen selam bolte la pen la chokela itum long ke do tum same sop amar ke tum long interest ke homan lable sop ma se anu tin sa patient ka prek yak tum football pa thu yak tum cricket pa thu ni hang tho yak tum game thu ni hang tho yak tum science ni hang tum do lo yak tum ke politics ni hang tum same sop same tum long difference to rap tum karbi long same mane karbi chot ke lo ka prek jati same mayok da difference do la di interest hon mangi la si tum long isia content bonai bode mon son sop na relatable si bonai po tum long son politics sa chathan po science chathan po itum hai an chathan bon lo vlogs same dam lo vlogs son ke tum long same la bang relate dum tek da hai healthy sop than tas me sop na same tum long views lang po bon same so mol pe same itum long chathak dam lo pelte kon lo itum long ke only 1 lakh populations pak silang chot bok ki hit na lo 1 lakh population itum long ma 1 lakh ke ong nal to 2 lakhs bak mentu half populations mane 60 to 70% by tum karbiang long populations le lang det same itum long 5 lakh na chiliam de di direct exactly tum long 5 lakh le damuni lasi tum long views jong si 5 lakh le 4 lakh 3 lakh vet pote obviously tum la chot kelan tum karbi jong karbi yan ke jong hete tum long chilang le nang de se theklo ma pu apini ka che subang tum long dukok lage ahok pe lo check set na kol pe na tum same lage do lage sponsor me kabi tum same dul he so me kali bon same so por ma sab sub do pina tum long ke lage lalo lasi labang ke preka reason lo bon same tum long main li bang ke tum long karbi tum le chelang lap same tum long survive un e gui polo athemne tum long ke only lanwet ke long le Johnson tumong India CPM rich chalang na de tumong ke 25-26 puri de 1k views tong si 25-26 tum starting puri lo ke kom nai tumang ke 20 lom samel le rock thai la ana ke kom me thar par a sense 20 cent veji la si itumong Johnson ke ong nai pasame 1k views long pen si tumong cent veji 26 cent 25 cent lan la ke approve same bang ni thap la approve ke lo ke na ni se approve ke long mip kalo ni same mun test tang lo la si so approve la lo tumong la an even though it no 50k views only semi to 1000 parts bas dui bos semi to asian kom hek la de to karbiang long chot kala whole india si to economic si lan strong to them la poisa bang tang de dem di la suppose to mangke kom hek cpm rate bangke la si to hla bangke itum long lan si puri chot pala ga itu klen semi chini lo bos semi tuman semi chini melo la so cpm rate ateng mesi la ke ads tu manga poisa pi meti de tum da youtube long kala si hat tum bangke itum long ong kom hek semi tum da india population long hindi buna be tum da difference he pila thamna tum bangke la an si mane liam rok poyom ne du semi lak semi le rok la han semi itum chini pon bom pa prama ke bon semi non tum da first chiniam nai ma ke lalo tum long da ke mena han semi chiniam prani meti la si tum long an population vet pente tum ko sun sa deng po la so join ni sin non tum long semi youtuber tum eklen tum an semi
yak tum ke side income chiklem pon koklo part time semi chiklem pon koklo full time use ni delo thamne itum long chit ji regular long semi tum long 20000 ke jenten ke long bor ije lage ka chirap tum bang ji de non son itum long lun tum hedi lun tum mangi damun mati da khelu antala se hoto mangi views omu chotpot se hoto mangi asa so reng uno bon sami individual inu fet ai tu bar si claim mangi tum long views do e la se sob mala tum unu e non son karbi entertainer to holai tum mangi in example 50k 100k hot something 3 lakh views on le de tame level la tum da bon sami la tum mangi jenten average ne lang teng telang tum 20 lon si puri de 20 to 40 dak si puri lo ke kom na le dhuri same lang tum 20 si long lo non na so man bang ke la si la son tak si di mane ka prep semi mane long la son jo mane la tum la so 20000 la tum che thak ning du lang ka prep staff sami du lang la tum group en mati di lage bon sami individual bang reng un he nuet bang ke bon sami tum inwet amunit si tum 1 lakh views 2 lakh views pusi kai ke tum daily pale ver pe ni the tum nang lang mang ta vel pen itum la lan population like doret patali la pen ke tum sop male tum internet access ke long lap tali la so join ni si tum karbi pen video bana tum nong west pick la pen ge tum nong un e a reason mag dak to kolasi non son yak ta mane delay nang kol kone cepat duk pen si video release mi di la release pen semenang ton si long le that la te isi reason la pen tum la pen chot kala tum deep down kon si komai ba tum chitham ponang bon sami tum dak chiniam de prang sami non ba ke tum nong nagaland ho assam ho ka pra jati tum selam ti unima pusan he son dima south holai tum ansi unima la pen la hai tum chiniam de prang tum pollution tami tum chiniam sna hatum hansame hotum pollution ko an la pen tum karbiang long that north east pen ko ma sa population ke ong nai ma chat ma tum dak chini pa me plan tum understand kuri ma so long asino tum madung la ke dima sau dam bade dima sau tum ke 2011 health census at tengben pole talang nam ke 2,14,102 tel populations alang tum la ans ke lelo dima sau tum bangke tum karbi ben same kom lang 2011 hu at tengben bolte alang tum same dima sau lam selam same lang tum un idet jila bangi lata sia reason lang tum in baksi dima sau youtuber famous po thekon lem ti lando survive e lage kaprek asakuri ke claim vek nang po la sonak thakle tum dakal bing long sami la pen ge angko isi du tulang la ke tum boro kar asamen ke ong nai populations ke boro le la ke nang ni chibinang po boro helo tum karbing long kali itum dak asam mane north east pen asam kang se boro da dom di se boro tum helo kong nale tum population mang ke la se boro tum plan la tum plan de plan ST dal tunge plan man tum pila tunge pi ban tum each man de tunge plan mang lo la si boro tum bolate dak 2011 1.46 million an lana million tum crore le di 4.5% an ke dak tum no assam populations ke latum chirai dat kapek dum na lam tu nagatum video semal bange people se yak tum semar latum regular unde la si kui posi latum unde lo ala pen ayak tum semi un edo kui polo reason mai tum dak chinema asi bor naga tum ke 2 million populations de 2011 census so teng ben bolte 2 million populations on nagaland tum do la pen ke 1.8 million son mai nagaland tum lo naga tum lo la pen ke 2 million pen da half mange ka prepare jati tum le de la pen ke la tum ke dak nagaland le ke do chot kali de tum dak assam lo semi st ke tok tum semi do la ke penana a percentage ke 4.4% ane naga tum do si pu bon semi la bang exactly lang tum data release le assam tum si pulo la pen la tum ke do la ke dima salong do 2011 census so selang tum semi long lo ke 20832 dak dima salong semi kam miss populations lang lam te enison dimpu barwa to lai tum semi youtuber lo de dimpu baram ta survive un der lo lang magan wet pen semi la se koi polo la tum population chinian sang samistum la samistum populations por de 2011 census so teng pen por de lang tum mag 1.53 crore mane 15.3 million la 2011 census mag 48 to 50% asa population so lang tum chirai development itum long 15.3 million be matha thano itum 15.3 million alang tum semila an amne munit ki ong lo alang tum all che subscribe lab di baruhan subscribe lab sami 15.3 million subscriber an le dem bo sami exactly ke la han ta theglong lo di tum sami nutin magala han ta interest du lab le shop ma lang han subscribe du lab le itum event do ka preference pangrum me selang sami non son 1.2 million dolan semelang semile choji la pen views bang ge tik tak 500 to 600 ma sometimes 1 million lan bang le thai la si lan choji bon semelang tum kereng un lo lang semela si hit pian bang un elo bon semelang tum an ma ke survive un chit po reng un chit po non son jenten hedi dugwo ni ke lo la kaching thul dugwo mane ke plang asabol bang un po la tum itum north east population tum chilam na tum dak pura 8 sistaran di itum nong 8 sistaran 7 kali lo 8 ple pudam te dok cholo te sikim semenon ma join der son de la si tum north east side nan an tum no hisab nan lab na 7 sistar punon jab semi tum no la si tum nong dak 7 sistar semi tum dak north east long ke
Assam ke lagi 31.2 million san munit tum do la ta ke tum pangmui pet lo Assamese to Boro to Karabi to Dimasa to kaprek do pilang jethan la te ding pilo pen ke tum Arunachal Pradesh la nam te lagi 1.38 millions Nagaland la nam te 1.98 millions la pen ke Manipur la nam te lagi 2.72 millions la pen Mizoram la nam te lagi 1.09 millions la pen Tripura la nam te 3.67 millions la pen Meghalaya la nam bolte 2.96 millions la pen Sikkim la nam te 0.61 million total ke 45.6 millions ane tum dak all to tell tum dak north east long ke 46.5 million since 2011 census teng ke long let's non tum dak present 2025 kun an estimate attainment ai pen ai tum sami ala estimate attainment 55 million since puri pula let's say 55 million sak thak te tum population sami half ke dolom di bon sami ai tum la an population ke tum chiliam lablim da tin se tum lam ka prek lasila an lo jo mon thot pora itum long youtube lang ke tum chpa duk sami song pian lasi tum long la chiniam dia prang tum karbiang long tum long kwan an si youtube tum income ma yat ma tum chiniam dia prang sami tum dak chiniam sinang itum india to tell india long tum ko an tum long dak mane youtuber mane creator do ke tum mane mana tum ke youtube ching pu do po yak tum upload hoi po uni det po sonak ta sim du thai ba yak tum ni time pass ka upload tum da du thai bon sami serious ken sami penan dui lasi 5 million sana ka khuli loxel ka 2.5 million so antai tum long ki un ke india long sami only kon lo 1 million sana le ke to 250 ke dak si tum long do chat lasi la an lo yom thot para ki sung youtube long ke mane la an chpa duk det pa non so tum long karbia video se tum se marte ko 15 4 to 15 lakhs an mane monthly income non la pine 1 million youtubers tum mang ke la an se me la tum kele do lasi itum same bor ite uni labange la lo itum long dak chithana bablo tum populations ko an ma la pen youtuber tum ko si ko an si create do ma pen ke ko an se lang tum monetize ma la pen konana contribute tum populations similar ma pen tum north east long ko an si tum long population do ma anu tin language tum long difference la pen ko ppc pen ma tum chiniam la blom di pot min non dak tum ke karbia population chelang na ma direct chelang ma la pen tum long dak famous youtuber mukrang big at lo la pen ke genie vlogs polo kaje thong klang klong lum la hedi la pen ke karbi entertainers no he jong la chewoi ji bangge rublin deri bangge la bangge non mang update polo lata penan dolo alang to bon semelang ta part time se aprang reng akho se me claim nang koklo si bangi doktor si claim polo me di sonak ta si non do bon present ay to bar tum se me income mang ave pin to mi to barlonge ka prek tan tum lang nam te avike non dak se me nak ton se theklo non ni dak research kuri la si non ma ke tribe le ko sone mane chaje bidjons me ar jupo koson sang mane youtuber than ke check ning ma bangge dak se me check pa proof se me tan se me buklang po ko dai tum nong pinihan lang nam lu bolte genu vlogs genu vlog vlogs income Genu vlogs bang ke 151k subscriber estimate monthly earning ke 164 to 3.7k anu de once me alang to estimate earning ke 2k $2 to 44.9k dollar mane 8000 long maximum ke tum youtube men enem bolte 100k ane lidam ning mati di alang no mang 100 na liam de mane jenten yo mane ahot pen ke 2k 2000 vet la high lo yo mane ke long nam hoten mang $44 vet ke kom se kom $100 ke lining di lasi dak se melang se mele down 8 dak se tok dak lo ke dak se me if you refer to genie vlogs the earning are modest typically in a low hundred of a few thousands of dollar each month merely from youtube and KRAN Mukrang big at earning Mukrang big at earning di Mukrang big at earning the constant pol das me lagyo Mukrang big at ke alang subscriber ke approximately 113.5k subscribers melang non do bomlo with a solid engagement rate 6.5% alang solid man engagement and unit to engage o alang compare dam lo but that similar personal blogs open ke lifestyle channels kholi busi pulo open average mane views ke lang 27.3k ranging between 1.3k to 78.k
6 kian selang views semelang long pen estimate earning around that framework semendak dollar lagi yo digital uncore designs Mukrang big at banket 27,000 views monthly long se receive la day ang hai lang nam lu pelte 135 lo pen ke 11,000 rupees assume se 5 che estimate earning ke 5,000 to 15,000 an alang ke long da yo mane ke ong nai lo 5,000 to 15,000 ang mong ben tum kwan lo reng un bo ke ta da long way ri mati 15,000 ta da views che kom lang en chat lang na si 5,000 ang mong ben lang nam lu te lang sme 15,000 aren si puri po exactly 15,000 mang CPM ke hai na se lang dhuriam lo pos me da wang ala 5,000 an mang ke mane ke kom nai lo athem ne tum ke kom nai si lom da la pen mini la tum lang long nam se melang tami ke ong nai ta 8,000 something jenten ulai long chit bak si puri di lan men ke un e reng e lan men ke la si lang sam irinang bu blol pen ke video se me upload oi de la upload men tu ni pen ni hang let ti chola income source bang ke career bang option bang ke bonai in de lo ta la lo jo la chat kalang ka prek tu la karbi entertainer bang ke youtuber ke kali pola alam tu ke group bina ko di la ke apen ke silang nalu pelte preparation me do bos me tum la lam lap le der pola tum hanya lam chot na tum chini po la lo reason bang ke dak se me tum se theklong dak lo la proof lo na tum se me proof na me tum se me lam ta me read me la lo sang tum se me theklong lo di kwan se lang tum ki do ma chat ma se me theklong lap lo la si la hello reality of youtuber in karbiang long mang ke mane youtuber dum karbiang long kwan an sin kama jat ma se reality bang la lo ne se me research am teng understanding atmansi mane la ana population ke ong wen si yo la an lo mon se bang tum patience han ta ho ajat han se me la ke use me tum long part time check lemon bom ining hang or muji pathi the ta ho non so ne patient dum di tum ni hang non so ni so science ni hang tho innovation sa hin ni hang kupini invent something the ho la hai ane possible un oi ma di bon se me tum la hai ning chapang sam bon la pe tum a patient mane chapati thian jong si tumong hai responsibility ang le lobte tumong hai claim bom de chiten lai mi de di non son tumong hai bange mina patience ma ge bc team ni hang ma non so football ka thu to lun kilun tho sob chiten lap tumong hem responsibility ang le telasi lai chapati thian de tumong youtube sam use pon me lopen ke chapa fame han te youtube sam use pon me bot ni poisa han ma thadam lo dak pen bolti ula impossible hoi atemne tumong in dak to ban se tum thern long mai den dak kar chinam tan hoyan ma pu jini block han se ma tum thelong mane matha thai jini block ante kar chinam tan bojat bo pi bon se me exactly the amount of thing me to tell is lang ke 3 lakh to 4 lakh sang den se puri chola income dal sila an mang ke un em di karna mang ke la si la lo reason mang ke la si dak se ma tum se me mane approve thelong dak lo la si ni mena se approve che try pa milo ke chok ma chok chima se me la si chok pa milo so bang ke la lo la si la hai an ben si penep se me mane average pu dun chit ki unji bon se me youtube je plang oi pun e the yak businessman ma kang ne choi ma do tai me di businessman ma ma not para claim lo businessman ma claim lo bolte mane youtube tum le pia di son disrespect de la the puisa se respect pipi me di la si pina video balan hello na tum sop se me clear la pop sining thelo la sinang tuman se me na comment nang se me chini thala pen ge na tum copy seng ning ma thama na tum ta youtuber che pang tum ma mane tum na famous kang tum han ton youtube claim ma pima se me tum comment se me chini la pen ge nang tum ne channel se me dak mi do jong se tum subscribe kra de subscribe da me de pen dak se me subscribe da me jong se tum trust do yad do sai se hin te la pen tum lo perfect topic se me chithan bon ji no son tum no youtube hin pu se me la se tum jong si ne channel ki mi no na ki mi khuli la ke english pen la pen hindi se me do la si nang tum se me subscribe kra lang te dak ki mi long se me lam ta me dak mang ke international long se me join nang po tum kar bi long tum se me lan se me tum apranch pa du nang po la lo la si pini video lan hello mo prek video chitong ta kardom